Туғандар, ассаламалейкум. Қандайсыздар, амансыздарбы? Денсаулықтар жақшыбы? Бүгін 21 ноябрь 2021 жыл. Азыр сатылып отқан малдарды көрсөтүп берели. Мындайча айтканда сатылып отқан уйларды. Ал жака кетти. Айып болбосо бир суроо өтүп кетейин таксырым. Канчаны алдыңыз кунажындар? 34, а? Мыналарды да сиз алдыңыз? Канчадан алар? 34. О, мынау да сиздики. 34төн круговой болуп тур. Этке аласызбы? Же мал кылганыбы? Мал. Мал кылган алам дейт, э? Там не бар экен дагы мына жакта? Жүктөлгөндөрдөн. Мына торбак сиз алдыңызбы? Айланып көрөйүнчү кимдер не алыптыр? 34 000 сомдон. Кандай туугандар болобу? Могу жерде да уйлар бар экен, сатылган. Жүктөп коюптур. Кандайсыздар? Мына уйларды сурап кетейинчи, ким канчаны аганына. Сыр болбосо. Мына чекеде кунажынчы, канча болду? Өтпөй калды? Канча мына бул? Биринчи туут дейт мына. Канча басы? Мына кунажын экен. 75 000. Кайсын сатып алдыңыздар? Ошону айтыңыздар бизге. 105 000. 105 000, а? Мына үстүнө чыксам болобу? Ушундай реальный баларды көрөлүчү кандай болот. Карабый 105 000 болуптур, а? Кунажын бир. Мына торпогу? Башка экен, а? Эми туйт. Яман кызсыздар го, бардерге. Жакшы, жакшы. Мыналарчы? Өтпөп кандай? Бир жактан келиптир дейт, да? Мына карабый жакшы экен. Опа! Күн желеси деген. Күн желеси деген. Алдыңыздар таксылар. Почем бу? 26 700. Ургачы. Зор торпо экен, а? Ого. Мына кимден болду экен? Мына сеникиби? Алдыңарбы? Канча алдыңар? Канча? Канча таксырым бу? Мен тартып жүрөм, мына ошо реальный портерлерге байланган уйлар канча болуп атыр деп сурап атпаймынбы? Алынган уйлар. 107. Мында сиз алдыңызбы? А, бирөө байлап коюптур, а? Күн желеси деген. Күн желеси деген. Так. Мен ичине киреличи. Ичине канча болуп атыр? Портерлерге жүктөгөндөр эми. Бычоңуз канча таксыр? Ургач канча бу? 37. Сemiz экен, а? 37. Мына жаш бычоктор. Базар аягы күн желеси. Базар аягы бычоктор канча болуп калды таксыр? Бычоктор 38 да отанда 35 бар. 3 калыптыр, канча саттыңыз эртенен бери? Бураны саттым 40 та. Чоң беле? Кичине чоңураак. Булардан бираз чоңураак. Мындай. Сиздин семизирээк бычокторуңузчу? 42. 42 да отто. 42. Сатыңыздар, э? Мал кылганга же бу кунажыңыз канча? Почем? 34 000 сом. 34 000 сом. Канча калдыңыз? Канча калды? Ургачы 24 000 сом. Мына сизге бар. Сиздики канча таксырым? 20. 20 та. 20 дейт. Уйларга терек. Тай канча болду таксыр? 70. Экөөбү? Экөө 70, эркек. Эркек 70 000 сом. О. Так. А, мына кунажындар бар экен, мал кылганы. Таксырым, мал кыла турган кунажындарыңыз канчадан? 52ден бар. Булар 1,5 жаш, 1 жаш. 9 ай 1,5 жашта. 9 ай 1. Мына зор экен, а? Башкасы бар 52ден. Канча саттыңыз эртенен бери сыр болбосо? Сиз сата элексизби? Саттым 5-6. Канчадан кетти деген? 34 40. 34. Булардан кичинекей бе? Ургачы. Ургачы 34 40тан дейт. Ох. Сүзгө чыдайбай калат, э? Анда дыйкандардан суралычы. Дыйкандар канча?
Cebim pelekmişin men jatta oğam. Bunu etke baksa zor torpa ekan da. Joğun torpağınız kança targıl? 40 ming. Sarta 40 ming. Kançani sattınız? Kançani sattınız etenen beri? Ekini kançadan hem? 39. 39'dan şundayбы? Ey. 39'dan şundaylar sattık. Oşonda düşüp ketdi, bazar көтөрүлүп ketdi. Bilmiyorum. Bizdeyle o değil. Sizge qanday sezdi? Orta oje arzanmı degende? Qımmat sezildi ba? Sizin buqa qancha taqsirım? 37. Kımbat mal. Kevler arzan deydi qo'y qayt. Satalbay atam arzan deydi qo'y kevler. Qo'y keldi, qaçıp keteyim. Ammo cho'ng. Mashina degan. Главное, все это вы можете приобрести в рассрочку, без залога, без процентов, без каких-либо документов. Мы все Drop bo'lib qoldi. Mo'ljoqni aylanib chiqayin meni. Buna cho'ngroq buchoqlar ko'rinma kirgizib turgan. Qancha buchoqlarimiz taqsirim? 55. Qanchani sattınız? 4'ünü sattım. 4'ünü? Şunday buqalarmı? Qanchadan sattınız hem ular? 52'den. 52'den. Bular da 50'den beresiz. Sürüp atkanlar var mı? Bunu çoğun bulatken ha? Etke. Baksa çoğun bulatır. Qağıdan aylanı ötüp ketsem eken. Bunolar alınıptır da, qanchadan alıptır? Qancha oldu men dalı? Alındı özü? Ve mesmen emes de, жақсы uylar eken. Alıngan oqşayıp da. 50.000'den torpaklar var geldi. Qaysilar? 50.000'de bunu buqalar eken. Jaş buqalar. Taqsırım görüp atatın var, semiz. Toğdan düşüptür, nıq eti menen var. Esenbek. Esenbek. Ötken katlı uçuk koşkan mı? Qanday? Bayağı torat tartın geli o. Esimde yok. Ha? Esimde yok. Esimde ele var ana torat birle girdi o. 250.000'de sen meyvalı tartmadın da. Belovski'den geldi 4 yaş. Akmak aldılar da menen. Men çalıyor. Zıvın çıkardı dedi. Mayli. Bolsa akmak erkin tartıp boşuna girirsen. Bol tuğanlar. Жақсы ат екен мына. Жақсы ат болды негізі. Aldı. Qayсын содасы бішті? Қанша oldu bu? 65.500 сом. Mal қула тұрған құнажын екен. Мал ойыңыз қанша? Ақсақал. 100. Sütü қанша мен? Sütü жоқ. Боз ба? 200.000 сом. Boğaz ekan. Mana semiz xunajinlar. Boğaz mı bular? Semiz. Ha, semiz. Qasaplar. Qasaplarga. Qanchaga bermay qo'ydingiz qasaplarga? 75.000'den beri koydum. Oh. Qancha? 80.000 so'mlik bo'ladi, 85.000 so'mlik bo'ladi. 77 dan, ha? Buchoqni qanchadan bermay qo'yding? 50.000. 51.000 so'mga buni. Sarı buchoq. Biraz semiz bo'lganda 60.000'lik bo'lmoq ekanda. Nega ariq teppi? Jaylovda jurgan ekan, biraz eti qacha tushibdi-da. Torpog'i menanmi? 66.000'ga. Buni 3 torpog' emgan o'xshaydi buni. 66.000'ga so'rabdi. Kunjalasi. Buni kelishgan o'yingizcha? Belki. Sizdeki mi? Kaça bulayım kızılı? Bererce 76. 76. Sütü var mı? Sütü var. Cengeler kol yumuşak kılıp sağa durgan uyuken de. 76. Satası mı? Bunu ona aytın. Kaça beresiz şunu? Aytın nomerde aytın. Nomeri? 76'ga veremiş. Nomerde aytın ama. 707. 707. 21. 51. 84. Teppeyi bu toşuna? Teppey. Kayakta olat bul? Sokuktalar. Sokukta. Uyalan neler çağınızlar. Moskvadan mağa çal uyal per degenler. Kasapçılar kana bunu bıçınızlarçı. Nomeri sürap koyun. 75.000 so'mdan berip koydun. Öyle semizken. Nomer. Aytın nomerde. 0704 56 87. Qayerga ketadi bular? Belovodskiyning kasapçıları kana ko'ringizlar.
Kire koyayın emisiga. Mana bu birdekin tuğan жақсы ekan ha. Birde tuğan mı taksırım bu? Ha, emi tuğuy ba? Жақсы söğük tuğunajın ekan. Men biyikte turib tarttam. Qanchaga berbe qo'ydingiz so'raganlarga? 77 ekan. 80 de o'tasiz. 80 olsa berem deydi. Жақсы ekan, bo'z ekan, birinchi qaçma ekan. Söğüktü жақсы. Mana bu söğüktü жақсы ekan-da, jelinderi dagı. Жеңелер қиналбай сай тұрған екен. Москвада жүріп, ақша үйіліп қалса шыны сатып алып беріп қойыңыздар, ерте жазға туса 40 минут торпақ туйды ұқсайды. Бұл қаншаға бербей қойдыңыз? 95-ке бөліп қойдым. Сөйікті. Сүті қанша бар емі? Азыр 10 литр келеді. Кірет, алсаң ұттырбайсың деген үй бұл? 6 ай боз. Еркек туса 35 минге алып шығып шытыр екен да бір жұмадан кейін. Сразу шытыр ғой. Шытыр. Еркек бұқа қымбат болады. Sütü de жақсы екен. Eje, sizдің ойыңыз қанша? 80. Жаңы үйренші кежелер сағай тұрған екен да. Боз. Қанша? Екінші туған бе же? Екінші туғыт екен. Бірді туып, екінші туғыт екен. Так. Sizдің ойчы тақсырым бай? 92? 8 ай боз. Жақында туйт екен. Әжемді берсе сүттері отырған ой ұқсайды бұл. Сіздікі жақсы? Сұрайын әм. Бірді туған ба, екені туған сіздікі? Sütü bayıp kettir. Қанша бұл әм бас? 50 мың сат. Сары ой жақсы екен. Боз екен. Әже қаншаға бербей қойдыңыз мұны? 60-қа бербедім дейді. Süt bayıp kettir. Çoğun oysa мұнда çoğun қолсыз. Салбаңдай тұрған желінден ұқсайды. Тай қанша ол тақсыр? Әже мұны арзан бе? 27 мың сом еркек тап. Сұрайыншы, мұны жігітті, сұрайыншы, мұны ойын қанша сом? 52 мың дейді. Қандай? Қандай? Кеңе mi? Көрсетелі. Uylарды az ayttыңыз bı? Жаш Кунажын. Жаш, birinci tuttlar. Қана маңа süt бағытында uy tağı ber degендер ем сөйлеңіздер. Ады номерді алып қоям. Soquluq. Чернопёстр, ya? Чернопёстр. Галстина var mı bir de? Галстина? Галстина var. Kunajınlar. Uylar. Uylar. Tak, bunu da birinci tut ha? Birinci tutlar, ikinci boğuz. Çözsün. Çözsün. Tak, bazı kançadan buladılar? 95'ten. 95 min somdan. 95. Ne kanal kenar? İkincisi boğuz. Күнчелес. Екіншісі боз, мына же. Жаңы үйренші кежелер сағай тұрғандар. Қандай? 10 litre sütü var. 10 litre sütü var екен. Can kaçkan. Жаңы қашты. O sıkıstığını kaçkan. Жаңы дағы чоң ет табылар, а? Süt var. Birinci, ikinci. Мұны бұй чақанда ойлауыңыздар, чоң үйді көрсетем алдын, көресіздер. Бұл да сізден бе? О, 8 ай. Американка. Баяғы американский қара ойлар білесіздер, жаман бойы ұзын болады. Kunajın. Buna yakıt göstereyim. Ana. Kunajın eken. Bu hem birinci boz da? Yok, üçüncüsünü toydu. Ha, üçüncüsünü toydu. 25 litre sütü. Sütü жақсы mı? 25 litre. Oo. Bayağı amerikanski kara oylardan da. Uyda daha var, 20 baş. Uyda daha 20 baş var. Bunu tokol, şu tokol. Tokol. Boz bu. 95 min somdan. 10 litre sütü var. Kaçkan sıkıstığını. Kaçkan isküstürünü deydi. Uyda kova sizde süt bağıtında? 20 baş var. 20 baş. Da nomerde aytın hem? 0708 0708 08 08 37 67. 37 67. Soqulluq deb çala öresler tuğanlar. Mana çalınslar süt bağıtında koydu. Çota bizden bunu darginler menen Kürtler tarttırgandan kaça öğrete, bizde Kırgızlar jaman көрөм дегендай. Bazen tartımına gelmeydi şolарды çötkü dem sıra. No жақсы Kunajın eken ha, biraz arıgıra eken. O ondan sonra koyunç. Jelinler de zor eken ha. 4 jelin. Kunajınız qancha so'm aqsaqal? 700. Qanchaga bermey qo'ydingiz sir bo'lsa? 64 ga bermey qo'ydim deb.
Mına tuğanlar bizim görsettük Sokulukta Uy Bazarda. Mına ondayda havalı. Uy Bazar jakmışsınız jamanda. Uy Bazardın. Biz bir ret görsettik tuğanlar. Onda mesela bizim video klas kommentariya kaldırıp jakınlarмен bölüştürsanızlar ötte sonum bolat bizge. Anda mesela amançılıkta görüşkönçe salamatта kalыңızдар.